Mae gwirfoddoli fi yn bwysig oherwydd, dim oherwydd yn unig bod rwy'n yn gwneud ffrindiau a cyfarfod pobl hynod ddiddorol o wahanol gefndiroedd. A ella fyswn i byth yn cyfarfod nhw blaw bod fi'n gwneud y gwaith gwirfoddoli. Be sy'n braf ydy bod rwy'n yn cael rhannu syniadau ynglyn â lle fedra ni helpu natur fynd yn ei flaen. So dyn ni yma yn gwaith powdr, sydd mae'n hen safle o ffactri ffrwydron. Heddiw dyn ni fod yn gweithio mewn un o adeiladau arall sydd wedi gadael ar y safle, so oedd yn shed ffrwydron yn ystod amser y ffactri, ond rwan mae wedi troi mewn i meithrinfa coed, so dyn ni'n gweithio efo gwirfoddolwyr i tyfu coed yn y lle ar gyfer prosiectau cadwraeth arall yn Gogledd Cymru. Dyn ni wedi bod lawr i'r coed i casglu glasprennau coed, deirw bach. So mae rhaid bod yna rhywbeth dwi'n hoffi wneud ond da ni'n gwneud bob peth. Da ni plannu coed, torri coed, da ni rhoi blychadau i fyny yma, da ni monitro hynny, neu'n siŵr bod yr adar, wel, faint o adar sy'n mynd yna. A mae yna gwmni da, mae yna griw da. Hi'n safio mi talu am y keep fit classes. Achos da ni, fel dwi'n dweud, mae yna waith rhaid drwm bob y tro. So mae hynny'n cadw'r garfon ni ffit. Ac wrth gwrs mae'n cadw'r meddwl yn actif hefyd. I'm quite passionate about the fact that volunteering can really help you. I would say volunteering, particularly with the Wildlife Trust, has been absolutely massive for me. I'm a very different person now than I was when I left school. And a lot of that is, I think, down to working with such a wide range of people. After a couple of months of volunteering, I found out about the work placements here. So I was able to do a work placement for a year as well. When I started volunteering, I didn't have any qualifications or any training or anything. And that's what they've really helped me with. I've met so many people that I wouldn't have met otherwise, and we go out hiking and doing stuff like that, and you make new connections. It is scary, but if you can get through that first barrier, then I think it opens up a whole world of different opportunities. It can really change your life.